Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына бүгүн 7 апрель Кудайдын буйругу менен буйруса элим барсынбы коомдук фонд менен Кызылкая шаарында ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген жардамга муктаж үй-бүлөлөргө буйруса кайрымдуулук иш-чарабызды баштадыбыз. Албетте Чыңгыз байкелерибиз менен, бул жакта байкелерибиз менен буйруса бүгүн ушундай ишибиз башталды. Assalamu alaikum көрөрмандар, амансыздарбы? Бүгүнкү 7 апрель күнү биз деле ошол апатка такар долбоордун алкагында буга чейин 35 үй-бүлөгө, муктаж үй-бүлөгө азык-түлүк пакеттерин таркатсак, анан бүгүн дагы 20-25 пакет үй-бүлөгө жеткирүүгө камданып. Анда эмесе баарыңыздарга каалообуз чын деңсоолук, узун өмүр. Ал эми биздин артыбызда турган көмөктөшкөн демөөрчү агаларыбыз, эжелерибиз жана байкелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жақсы өзіңіздің жақсы біз отырабыз. Сіздерге жазу едім, ақыры давай. Пенсияларымды, карточкаларым сұрап өтіп кетіп тұрды. Қашан келер деп қисалап болды. Ал ушул байкелеринен чоң эмес сиздерге рахмат. Рахмат, Алла разы болсын. Биринчиден сиздерге ден соолук берсин. Основной ден соолук болсо азыр иш көп. Ömrünüzler uzun olsun, uşunçalık istediklerimizden Allah razı olsun. Daima tinç bolup жүрөрүңүздөр. Biz görüşmüşlerde uşunday maldarda estettirүүңүздөр kotup tostan. Amin Allah. Ömrünüzler uzun olsun da Allah razı olsun. Beraber ne düşünüyorsunuz kızım? Rahmat, Allah razı olsun. Allah Sizlerden versin, sizlerden ümit versin. Sağlığınızı versin, aman esen жүрgүлөр, жакшылык күндөрдө көрүшөлүк. Başыңар бийик болсун, ден соолугуңар таза болсун, бала чакаңар менен, үй-бүлөңөр менен сак саламат ойноп күлүп отуруңлар. макул эдесиздер, оорубаңыздар, сыркабаңыздар. Саламат болуңар.
Мынтип азыр бир 5-6 үй бүлөгө келип калдык. Пионерская дворецте жайгашкан. Биздин катарыбызга Дастан азыр эле келип кошулду. Жанаракта. Буюрса эми катарыбызга кошулам деген инсандар, колунда бар инсандар болсо кубанабыз. Ишигибиз ачык. Дайыма бир үй бүлөнүн жылмайышы үчүн аракет койсок жакшы болот. Барыңыздарды катарыбызга чакырабыз. Бүгүнкү команда Торнадо командасы Чыңгыз байке, Сүймөнкул байке, Нурбек байке. Berliğin hak, başlığın hak. Şanamın, üzerine sırayımın, üzerine eytemın, üzerine zırayımın, üzerine korkamın. Ey Rabbim, rahmetinden taşlama, rahiminden taşlama, şefkatinden taşlama. Bizi yarısınca oradan dört kalbine kılgansın. Üzerinin mehluğunmuş. Niye kırsağızda kulağızdamış, bizde kullan. İstersen kimi. Ya Allah rahim kıl, ya Allah rahim kıl. Amin. Ellezine Rabbana atina fid dunya hasenatine ve bil ahiretine hasenatine ve qina azabannar kıyamatul maksat. Birahmetike ya Erhamer Rahim. Allah. Kalemlerine nur olsun bağlarım. Kalemlerine nur olsun. Rahmet barakayım. Rahmet Allah. Allah Taala ömrünüzge bereket versin. Amin. Baktırma bolsa şey vergile, mana şu sağ-salamat mana virusdan çıkıp kelsek, bayağı жақсы күндер бола берсин, toylar bolsun, sizlerin işinizге gelip bolsun. Balaca kalıp olup yaşap жүрөрүгө ilayim tüzgek gerip, ömrüňiz uzun bolsun. Amin Allah.
жолуңар бай болгула, ыйманыңар жолдошуң болсун, кызыр жылооңарда болсун. Amin. Kudaya parlar aş vergenge baş versin, kocayı kızır ders versin. Yatkıragan ayday bürkürögen günde eşikten olmak kelsin. Alıp aldırvagıla, tolup tögülbögülü, yegistav üstten kark ettik, sıngan menen gafletten Kuda öz asırasın. Tapkanınar toylarga buyursun, katkanınar özüңerge nasip kısın. Su kaynagan kazanыңardan ay kaynasın, törüңörde tört tarişte dayrandasın. Jakkanın azça olsun, çalınganın parça olsun, büyük bir yororgan olsun. Dastarxanın nanga tolsun, büyüңörde kut, bereke payız olsun. Nime maksatta olsunlar, maksat muratыңarga jetkile. Amin. Allah akbar. Hoş gelipsiniz baldarım, aylanıp keteyin sizlerge. Rahmat kelgeniňer üçün. Бүгүнкү 7-апрель күнгө иш-чарабыз соңуна жетти. Жыйынтыкталды. Буюрса биз ойлогондой, ал эми дагы деле болсо биздин катарыбыз толуктап жардам колун сунам деген кайрымдуу инсандар болсо, бизге байланышсаңыздар болот. Буюрса ар дайым элдин кызматында болгонго аракет кылабыз. Күнүңдү кайрымдуулук менен башта демекчи, бүгүнкү күнүбүз дагы 7-апрель күнүбүз. Буюрса өтө жакшы кайрымдуу инсандар менен көптөгөн инсандарга кайрымдуулук кылдык деп ишенебиз. Сиздерди дагы Аллах Таала алуучу кол эмес, берүүчү колдордон кылуусуна чакырып кетебиз. Барыңыздардан Аллах разы болсун.